Да, что-то скучно одному. Так. Так. Ферит, Өзел. Алло, Ферит. Қандайсың? Салам алейкум. Жақсы. Қаяқтасың, не алдасың азыр? Фанат киті же келе албайсың, біз азыр көз PlayStation ойнамақпыз. Бар бы желание? Өкөзіле оға. Ну все тогда. Все, давай, күтем сені. Окей. Так, салам алейкум, достор. Мен Азамат Кадыров, жана силер Кыргыз фристайл. Конокто Бешикташтын мурунку ойчусу Ферит Өзел. Assalamu alaikum, sizler менен Kırgız Freestyle, ben özüm Ferit Özel. Сен кайсы клубпен ойнойсуң бүгүн? Bugün Жакшы көргөн футболдун клубуң барбы? Бешикташтан сырткары. Немен албайбы? Ливерпуль. Ливерпуль. Окей. Давай Ливерпуль ал. Анда мен бүгүн Барсаны алып көрөйүн. Хорошо. Мана биз оюнду баштадык. Все. Ферит, сен уже Кыргызстанда канча жыл жашап калдың? 3-cü yıl oldu. Kırgızstan'da duruyorum. Кыргызча жакшы көрүп калдың өзү? Kırgızça жақсы görüyorum. Орусчачы? Orusça azı. Şimdi adam yok söyleşi alayım, Orusça başlasın. Орусча кайсы сөздөрдү билесиң? Orusça көп söz veriyorum. Сөгүндөн билесиң? O, конечно. Бияқта кайсы азыр футбольный команда ойнап атасың? Hazır oynay oynayat, hazır tırama bende. Лига чемпионовдо быйыл ким утат деп ойлойсуң? Bu yıl Madrid tutup oynuyor. Madrid. На Мадрид? Эмнеге неге Барселона эмес неге? Неге Челси эмес? Biliyor musun neydi? Yok, Madrid tutup oynuyor. Tırama. Мен колум аябай кычып атты, что-то сен азыр утат баштадың да? Вот Кыргызстан футболу менен Турциянын футболу айырмасы барбы? Кандай? Балким Кыргызстандыкы бир аз күчтүүрөөк Турциядан караганда. Türkiye'ye karayanda Türkiye'ye Вот эмнеси менен Кыргызстандын футболу Турциядан калып атат? Техникабы, скор, эмеденби, ылдамдыкпы же игроктордонбу, оюнчуларданбы? Ekonomiden oluşum mümkün. Экономика. Так, давай баштайлы. Бизде мындай оюн бар да. Эгер сен гол киргизсең, бияктагы игрок эмне кылса, Şunu kullandım. сен акча аласың. Эми киргизсең. Az iyi. Чёрт. Один ноль. Не, ничего, я отыграюсь, конечно. Azdan baka jetmeyip. Алып коюп бер. Сен вот Кыргызстанга келип, именно ошо Кыргызстандын футболун көтөрүнүп келдиң беле? Же Кыргызстандын футболун талап билемдей? Hazır bu hafta işletiyoruz. Bağlar, kişilik bağları futbola öğreteceğiz. Aslında sen trener olup жатасың да? Hazır buyursa 8 Mart'ta Kırgız Balamenen Türkiye'ye varıyoruz. Turnirde Antalya'da ötüyoruz. Hazır 20 Balamenen çoğu varıyoruz Türkiye'de. Buyursa жақсы болады. Сіздерге видеомейкер, фотограф керек беле? Var. Уже geç болып қалды уже. Биринчи тайм бүттү, азыр Ферит 1-0 өтүп баратат Ливерпуль менен. Bana Kırgızlara jagat. Uyda köp uğattım Kırgızlara ırdardı. Biroq maga en köp neme jagat. Bu Mirbek Atabekov'dun Muras degen ırı var. Kırgızca ırlar köp bilem. Biraz eşik soğuk, biroq yürekler жылы. Karşısında turamın müzik. Ферит, сен азыр сүйгөн кызың барбы? Hazır sügön kızım yok. Biroq kızlar köp çıkaydı артында. Каутиньо! Evet arkadaşlar, bugün Kırgız Freestyle ile konuk oldum. Arkadaşım Azamat Kadırov'un özel çağrısını oluyor kaldı. Ой, ты! Все, атака, которая завершится голом! Evet arkadaşlar, bugün Kırgız Freestyle ile konuk oldum. Arkadaşım Azamat Kadırov'un özel daveti üzerine onu kırmayıp gelmiş bulunmaktayım. Şu an maçın 87. dakikası 1-0 öndeyim. Ben Liverpool aldım, o da dünya devi Barcelona'yı almış. Ama ne fayda eder ki? Tabii ki de ben yeneceğim bu maçı. Bravo!
играл. Черт. Аза, сколько сейчас был? Өзгөр көргөндө ошо Ферит менен бирден кутуп алды. Просто мен джойстигим жакшы иштеп жатты. Катот башка юруттар. Бирок ошону айта алайын. Мен FIFA-ны биринчи жолу ойноп атам. Просто новичкам везет деген эле ошо да. Бирок ошол голду сен киргизгенсиң да. Ошону Ана эмне алып жакта сен бүт сулуу кыздар карап, сулуу түркчаклар карап атат эле. Түрк кыздар сени карап атат. футболду өзүм үчүн ойнойм, кыздар үчүн ойнойм футболду. Оо! Тамам кезди. Кыргыз фристайлдан мени бул чакыруусу абдан кубанычтамын. Анан аябай жакшы, аябай кызыктуу болупту. Кыргыз фристайлда Instagram'dan постоянно көрүп атам. Аябай жакшы неме? Жакшы сайт, жакшы Instagram немеси. Анда эмесе бүгүн бизде конокто Ферит Отел болду. Келгенге чоң рахмат. Доске, брат. Все, келип тур. Эми Силер менен Азамат Кыдыров жана Ферит болду. Көрүшкөнчө Кыргыз фристайл башыңыздар. Görüşkünçü, до свидания. Жарышат күн сага.